E $3 miliona tāra te rahi o te pūtea e whakapatipati hia ana e John Key i ngā whare tahua o tā wāhi hei whakarite i ngā pire whakahaere i te motu. Nō reira, kei te whakahau ia i a tātou katoa kia āta pena pūtea. O tira i ngā umanga Māori hoki kia āta whakamahi i ngā pūtea Paremata Tiriti o Waitangi hei aha hei oranga mō ngā iwi. Whakamutua te pati pūtea, tīmata te pena haere, kia ora ke te ohanga o Aotearoa. Nei rā te karanga nui a John Key. It would be better for both investors and the economy as a whole if people had confidence to save more and invest in a wider range of assets and not just property. E kōrero ana a John Key mō ngā whare e pupurihi ana i raro i te mana o te kāwanatanga, pēnei ngā kamupene mahi hiko. Hei tāna kei te wātea hoki ki ngā iwi, hei whakapau i ētahi pūtea, kia whakahaere tahi ngā hua nei. Ngā Tahu and Tainui have quite strongly and publicly indicated they want to buy assets. And I think, again, you can see things like Solid Energy being potentially very attractive. Investment in infrastructure is long term. If we can get into a relationship with the government where we can invest in the infrastructure of the country, it gives you long-term, basically guaranteed cash flows. And I just think it's a positive for iwi katoa. Ina nahi ko te kōrero a Phil Goff ka nui ake te pūtea ka whakawhiwhia ki ngā whānau, aha kua rawa kore, aha kua whairawa. Hei tā John Key he moe a noiho tēnā. You'd have to be above 100% to actually fund what he's proposing yesterday. Well, that's not a future for New Zealand. As I said yesterday, we're not in fantasy land, we're in the real world. Iwe ko te āki nui ki ngā whānau kia mutu te whakapau pūtea me nā ka hore i a rātou te pūtea. Increasing national savings is key to supporting this shift. Engari mā te wā ka kitea mena he kaupapa nei ka huri atu te iwi Māori ki te tautoko i ana hinara. Irana Smith, Te Karere.